Spoštovani, prisrčen pozdrav tudi z komentatorskega mesta. Dovolj hiter je bil tale premik iz Domžalskega športnega parka v Stožice in ponovno, torej pozdravljeni, spet smo skupaj. Zdaj seveda za zadnjo tekmo 13. kroga v prvi ligi Telemach v ljubljanskih Stožicah Olimpija Domžale. Tudi Goveja je tam ob žogi. Ja, vendarle Goveja izvedel tale udarec iz kota, priložnost za Olimpijo. Zgolj v Ljubljani, pravzaprav Domžalčani celo nekoliko. Olimpija je uspešnejša od Domžal v medsebojnih tekmah, tudi na domačem igrišču seveda, ampak Domžalčani, tole pa zadetek. 1-0, Raul Floruc. Raul Floruc do zadetka. Goveja je podal v sredino, tu seveda ne bo vknjižil asistence, kajti vmes je posredoval Mulalič, kot smo lahko videli. Žogo pa je odbil točno na nogo Raula Floruca, takole še enkrat Goveja. Hrvatin je blokiral, potem posredovanje Mulaliča, ki bi se tule najbrž moral odločiti za to, da žogo dvigne čez prečko. Ristic zdaj z diagonalno podajo na desno krilo, kjer je Žorž Silva. Prešt in kakšna obramba Mulaliča, potem še Raul Floruc. In proti napad Olimpije, Nwankwo je na tleh, zdaj je razrečena obramba Domžalčanov. Brest proti Florucu, Florucu prečko, ni zadetka, tudi odbita žoga. Nwankwo. Šturm. Ustavil ga je lepo, brez prekrška Muhametbegović. Floruc, krasna akcija Floruca in gol. Raul Floruc 2-0, ampak dvignjena zastavica. Kaže, da tale gol vendarle na koncu ne bo veljal. Malo novo pečenega romunskega reprezentanta Raula Floruca. Krasno se je tu otresel Nermina Hodžića. Veliko zaslug za tale gol ima Muhametbegović. Najprej čista ukradena žoga, potem se je pravočasno dvignil tudi glavo, pogledal in zelo natančno asistiral Florucu. Ta pa je potem še drugič nocoj premagal Mulaliča. Olimpija torej vodi z 2-0 in zdaj pa je res težko verjeti, glede na to, kar gledamo seveda. In ponovno se niso uspeli približati kazenskemu prostoru Olimpije, ogroziti Vidovška Domžalčani, zdaj poskuša še Hodžić. Tule Hodžić, no bomo zdaj videli prvi strel, ja, Hodžić strelja in brani Vidovček. Agba, tu je žoga zadela Borošaka, mislim, da strogo po pravilih morala slediti prekinitev, ampak ni vplival, no, Ljubljančani so prišli do posesti, ni bilo nobenega Domžalčana blizu, da se zdaj bori Talison pred vrata in gol. Zadetek, ne vem ali avtogol Nwankwa, vsaj zdi se mi tako, tam je bil sicer tudi Durdov. Talison je tisti, ki je žogo poslal pred vrata. Mislim, da v 81. minuti sicer avtogol Abrahama Nwankwa, tule je Durdov, ki pa mislim, da ni zdaj strelec. Poglejmo, Talison, avtogol Abraham Nwankwo. In če je že bilo kaj dvomov, potem jih pa zdaj zagotovo ni. Olimpija. Victor Sanchez, congrats again, another 3 points on the board. Important result, important match. We talked about it before. Every match is important, but let's say to build on Thursday evening, another 3 points.
it's a good situation you are in right now. Yes, thank you very much. First of all, as always, we are very happy for our players and for our fans. We like that they are enjoying, and also we enjoy watching them. So today was a difficult game. We knew after this important win we did in conference, and the experience said to us, it's easy to lose the focus, and the players, they did amazing job. We can count in all the players, and we are doing so. We did very solid game, very good performance. We scored 3 goals, and we could score at least 3 more. And this is good way. We continue improving. This is what we want. I know that we don't have now the time to reveal all your secrets or philosophy, let's say, but still, you put 6 new players in. We are usually talking in football about automatisms, player knowing each other. In this system, it looks like every player that came in, every player that has the opportunity know what he has to do, not regarding, let's say, who is on the right or who is on the left of him. How did you see that team today? That is a mixed team, but still performing so well. I'm very happy. For that reason, I said at the beginning, I enjoy watching them. We enjoy a lot. That happened because the players are working very good. That's the key. So we have built all together, players, staff, and all the people that is working here, very, very good environment for working. And then the key is that the players, they are doing very focused and very good attitude and very good effort and enjoying and very positive the job. So everybody has the knowledge, and also we are pushing them because we cannot stop. So we try to improve, to change things, to challenge also ourselves, to don't be relaxed, because we know, I said them, that the biggest enemy of high performance is the complacency, and the most you win, the biggest is the threat for the complacency. So we challenge this every time. Thank you very much. You're welcome. V moji družbi, gospod Dončić, tudi Nermin Hodžić je že tu nekako razmišljal. Ekipa trenutno ni v najboljšem stanju, danes ste bili, pa niste na nek način bili v igri, nekaj časa ste držali Olimpijo, potem pa na koncu njihova zmaga s 3-0. Kaj je po vašem mnenju danes zmanjkalo Domžalam? Pa dobro, mi govorimo o Olimpiji, Olimpija je kvalitetna ekipa, normalno, da jaz v primerjavi v prejšnjem tednu nijem kaj fantom zameriti, oni so dali tisto, kakor so hoteli v danem momentu. Kvalitete Olimpije vemo, da je tudi oni, ki so prišli pol v drugem polčasu, da imajo široko klop, in pa na koncu zaslužena zmaga Olimpije. Zdaj je pred vami res, vsaka tekma bo zdaj pomembna v nekako stanju, v katerem ste trenutno, tako točkovno kot verjetno tudi psihološko, ampak zdaj res prihaja tekma, kjer so, lahko rečeva, mislim, da mirno kar točke nujne. Kako se pripraviti zdaj na ta dvoboj, kaj vas čaka prihodnji teden? Pa zdaj nas najprej čaka, da se dobro regeneriramo, jutri, da se potem dobro pripravimo na Primorje, se zavedamo, da je to neka tekma, kjer dobesedno moramo nekaj narediti. Glede tega, glede fantov, treningov in vsega tega jim nimam kaj zameriti, poskušajo. Mi moramo biti čim več potrpežljivi, delati, in jaz mislim, da se nam bo obrestvalo. Najlepša hvala in srečno. Raul Floroč je v moji družbi. Raul, prejle sva se pogovarjala, veliko ste pred novinarskimi mikrofoni, nekako znak, da nekaj počnete prav, 2 nova gola, nova zmaga Olimpije, na koncu lahko rečemo tudi kar suverena zmaga, kaj ne? Pa da, hvala na čestitkama. Prvo je 3:0 na kraju, teško je bilo zbog terena da uđemo tu u neku igru, ali moramo se prilagoditi šta imamo tu i bitno su da smo pobijedili tu utakmicu i idemo dalje. Veliko govorimo o tem evropskem ritmu Olimpije, da bi tu lahko potem Olimpija morda izgubljala točke, ampak zdaj jih niste izgubili vi, izgubili so jih vsi ostali. Tudi en dober dokaz, da ste na pravi poti. Pa da, mislim, znamo da nije to lako igrati svaka 3 dana, ali imamo dobru ekipu, možemo rotirati super, svako zna što mora raditi na terenu, tako da
evo ko danas rotirali smo ekipu, a nije se vidjelo sad da su neki nezadovoljni ili nešto kako se zna desiti. Na dobrom smo putu, nadamo se da možemo tako nastaviti i da vidimo šta možemo postići. Najlepša hvala, Seč. Hvala vam. Na koncu poraz s 3-0, do polčasa se je zdelo, da ste rezultatsko še nekako v igri, ampak že takrat je Lorber dejal, v drugem polčasu bomo morali več teči, se več boriti. To je tudi na koncu malce zmanjkalo, kaj ne? A mislim, sigurno teška utakmica, mi smo u stvarno teškoj situaciji, Olimpija je dosta dobra u ovoj sezoni. Stvarno vidimo u Europi, u prvenstvu stvarno dobri. Mi smo pokušali što smo najbolje mogli u tom trenutku, ali trenutno nas ništa ne ide. Na tu borbu teško možemo nešto izvući, tako da mislim da moramo nastaviti raditi, bit će teško i to je to u tom trenutku. Trenutno su bili bolji, mislim da zasluženo pobjedu. Kakšen teden je pred vami, prihaja zelo, zelo pomembna tekma, kako nekako zdaj skupaj stakniti glave, najti neko novo energijo, tekme se hitro sledijo. Svaka nam je tekma sad teška, doveli smo se u takvu situaciju da svaka utakmica nam je teška, tako da nemamo sad izbora, moramo se izvlastiti. Došli smo samo u tu situaciju i moramo na neki način naći da se izvučemo iz toga što prije.